Indolwan ni Governor Cecilia Araneta Marcos, iti pan nakaiwaras iti agricultural, fishery, ken veterinary interventions kadagiti mannalon, mangalap, ken livestock raisers ijay in-effect building dito'y siyudad Tilawag. Sa Pasqua, ken agkasat, abaro at awel. To all of us, ito po dahil sa Agri Ka Dito na programa na inumpisahan ng ating minamahal na Vice Governor, so si Vice Governor Matthew Marcos Manoto. At since maganda yung programa na yun, talagang pinapagpatuloy natin. The beneficiaries are the farmers of the different sangheras and the farmers also of the Association of the Province. So, talagang magiging naragsak at Pasqua. Babaen iti programa ti Agri Ka Dito, ti gobyerno probinsyal, ti inisyatiba ket mangipaay tinasken a tulong ken rekurso amang suporta iti lokal a pagbiag bayad ti panakaitandudo iti produktibidad, seguridad ti taraon ken sustainable rural development ti entero nga Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.